Hello everyone. तो आं दिनै नरक बाय meditation ati kisa kok sanai because meditation chini life ni onek nangkung mani jinis तो जों जुत्तनो meditation chini daily lifestyle mane include khlainani nangota तो meditation tangai chini life important ba जों tangai daily meditation khlainani nang regular basis tangai khlainani nang तो jagao ang ani life experience ro kisa share khlainai because ang 1 year ro moi daily basis regular basis meditation khlai thongo and oroni theke ang extreme level babe o jagani ang benefit mangkha to borong no tui nai norok ba kisa kok sanai to puila hingke meditation ni benefit সম্পর্কে যদি sanani thangke simple babe যদি sanani thangke actually meditation chini life chini inner peace mane chini bkha bisingo kaisa onek sukun onek shanti onek peace ro ta mane chungno onek shanti ro chungno onek cool khlai snamai ri ro ta chung jokhon meditation daily basis khlai kangke regular basis khlai kangke okay তো chung jokhon chini bisingo jokhon sukun mangkhangke chung inner peace mangkhangke shanti chini bisingo phaikangke tamong chini mental clarity phayo bhaike for example romdi jeng kaisa tabok chini life onek stressful life okay atomsa onek stress phaika onek negativity phaika onek problems rogo chung kasai tongo mane chini bkha bisingo shanti kori okay তো ও জরারগো যদি যে কোনো কাইসা ডিসিশনস নানানি হিংকে जों फाटसाके आदमसा नायनि आंनि थांगो जों तामा खलायनाय खलाया आमतिरक जों अनेक मावान छगो बा जों जिनि मेंटल क्लैरिटी माया ता जों तामा खलायनाय बुमतिके थांके बुमतिके जानो माने जों फाटसाके जों अ डिसिशनस रंनो नायनिया बा जिनि बिसिंगो वानसंनानि कैपेसिटी करियङै थांगो ता जों फाटसाके वानसंमाया जिनि बिसिंगो क्लैरिटी करियङै थांगो ता बिको जिनि दिमाग जिनि ब्रेन अफ रकाहामके सामं खलाया आंगो जों जखन जिनि बिसिंगो जखन अशान्ति अंगि तंखांके जों जखन जिनि बिसिंगो जखन पीस करियङ खांके ता and chung jokhon daily basis meditation khlai kangke regular basis meditation khlai kangke o peace o je shanti chini bkha bisingo phayota jar phole tamong chini brain rok ofro chini mental clarity phayota and chini brain rok mane onek kahamke samung tango jar phole chini je wansongnani capacity rok onek clarity ongo chini mind onek clarity ongota okay jar phole tamong chini kono jinis no toi nai chung clarity mano chini wansongnani capacity paro chini decisions making level of strong ongo chini bisingo kaisa patience level phayo mane jehetu chini bisingo je kono jinis no toine clarity tongo jar phole chini patience level rok phayo je kono jinis no chung sojjo dojjo khlainani khomata phayo negative jinis rong no chung counter khlai mano stress jinis rong no chung o jaga rok sojjo khlai mano dojjo khlai mano counter khlai mano jar phole abon bagai chini daily lifestyle chung meditation include khlainani nango chini chung jokhon chini bisingtui jokhon shanti mangkhangke chung automatically o jinis rok chung manota because chung jokhon shanti mangkhangke chung je kuno chini bisingo je mental clarity phayota je kuno wansongnani capacity rok chini oro habo jar phole chini bibino chung chini daily lifestyle bibino je stress bibino chung negativity rok no daily no chung face khlainani nango haye dibasu chung jokhon daily basis meditation khlai kangke chini bisingo jokhon inner peace phai kangke chini bisingo jokhon ekdom shanti ekdom cool ke aram ke chung matong kangke je kuno jinis rong no chung easily handle khlai mano ta chung frustration ongya ta chung irritated ongya ta tobon bagai chung chini daily lifestyle chung meditation rong include khlainani nango and chung jokhon meditation khlai kangke chini stress level rok bude by de komi thango chini irritate chung sob somoy jemon je kono jinis rong no toinai chikon jinis rong no toinai irritated ongmani chini thamchi rok bude by de komi thango jeta ani life mane life experience khlai kata mane regular basis meditation khlai ne ang 1 year ro mine ang regular basis continuously meditation khlai tongo ang oroni extreme level babe benefit mangkha and ani life story kisi janarok bai sai khana nai je actually ang ani life emon jora phaika onek negative situations phaika onek mane kosto ni jora phaika okay jar phole tamong kha situations rong no ani bagai handle khlainani ani onek kosto angsoka situations rong no bahaike handle khlainai bahaike tamok khlainai because bibino negative borok rok phaika o jora rok okay
जार फल अनेक कष्ट अंखा एंड जेहेतु आनी लाइफ स्ट्रेस फाइका नेगेटिव सिचुएशंस फाइका अंके ताम अंखा आनी लाइफ माने आं डे बाय डे इरिटेटेड हायोंगे थांगा ता जे कोनो चिकन चिकन जिनिस रंग आं सह्य खालामिया हायोंगे थांगा इरिटेटेड थामसिकाओ माने जे चिकन चिकन जिनिस रंग आं थामसिकाय थांगो आदमसा जेहेतु निनि बिसिंगो चिकन चिकन जिनिस न सह्य खालायनानै केपासिटी करियोंगे थांगो इरिटेटेड रंगो जे कोनो जिनिस न तैनाय जार फले विभिन्न प्रॉब्लम्स रंग नुकजाखानि लाइफ and then जखन आं 1 year रमैनो आं डेली मेडिटेशन खालामनानै परे अबनि एक्सट्रीम लेवल बाबे बेनिफिट मांखा बो समयो बो जरारगो थामसि रकमि थांगा बाहायके आनी जे इरिटेटेड रंगमानि रग दे बाय दे कमि थांगा साइसि मारकलिया बिकॉज आनी लाइफ अनेक लाइफ न तैनाय दे बाय दे अनेक क्लैरिटी फाइगाता विभिन्न मेंटल क्लैरिटी मांखा जार फले जिनिस रंग आं इजिली कंट्रोल खालामा खाता जे थामसि खामानि इरिटेटेड रंगमानि जिनिस रंग माने जे कोनो सिचुएशंस रंग आं कुलली बाबे ताबो मोटामोटी हैंडल खालामनो आगेनि सलाय तो अनेक बेटर अंखानि लाइफ तमन बागै आनी लाइफ एक्सपीरियंस नि थेके आं नरंनो सावो जे जों डेली नु जिनि डेली लाइफस्टाइल मेडिटेशन खालामनानै नांगौ एंड जारा सब समय थामसि खाना इरिटेटेड अंगि तंनाय चिकन चिकन रीजन्स रंग तैनाय बा बिनि लाइफ रग जदि कोनो नेगेटिव सिचुएशंस रग अंगि तंखांके स्ट्रेस रग अंगि तंखांके डेफिनेटली जों जिनि मेडिटेशंस न रेगुलर बेसिस खालायनानै ट्राई खालायनानै नांनाय एंड कक थाइजा जों मिथ नारगना नांनाय जे मेडिटेशंस नि जे एक्सट्रीम लेवल बाबे जों जदि बेनिफिट मानानै हिंके 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन खालायमानि बाय जों कोनो दिन फानोबनि बेनिफिट मांगला जों अबनो एटलिस्ट 2-3 मास रमैनाय जों एकदम कंटिन्यूअसली दज्ज सज्ज खालायनाय मेडिटेशन न जों रेगुलर बेसिस खालायनानै नांनाय हिंकेसि मेडिटेशन नि बेनिफिट एक्सट्रीम लेवल बाबे बेनिफिट अब नुकजाको ओके जे टांगानि लाइफ एक्सपीरियंस खालायका बिकॉज आं आगेबो 1 year रमै आं रेगुलर बेसिस मेडिटेशन खालायदंगो एंड अबनि आगे हिंके आं रेगुलर बेसिस खालायजागियाता माने सप्ताह 1 दिन बा 2 दिन कोनो समय जरा मांखांगे खालायो जरा मायाके खालाया आमतेखे अंगोदा कंटिन्यूअसली खालाया जार फला आं ओ जागानि बेनिफिट माया ता बाद जखन आं रेगुलर बेसिस मेडिटेशन खालायनानै शुरू खालायगा अफ्रनि थेकेसे आं माने आनी लाइफ एक्सट्रीम लेवल मेडिटेशन नि बेनिफिट मांखा तो जों अबन बागै जों जुदि केबो जुदि सब समय थामसि खानाय इरिटेटेड ब्रंनि लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ आमति रंनो कमिर नानि हिंके डेफिनेटली मेडिटेशन खालायनानै नांनाय एंड मेडिटेशन खालायनानै नांगौ बिकॉज जेमन फॉर एग्जांपल जों ताबो कायसा गाड़ी न चालकनानै हिंके तामो गाड़ीओ तामो दानानै नां पेट्रोल दानानै नांगौ हाय दिबा तो सेम बाबे चिनि लाइफ न चालकनानै हिंके चिनि लाइफ न स्मूथली बाबे चलिरनानै माने चलिरनानै थांकांके बा चिनि स्ट्रेसफुल लाइफ रंनो कमिरनानै हिंके चिनि बिसिंगो कायसा पेट्रोल दानानै नांनाय सब अंखा मेडिटेशन चिनि लाइफ नि पेट्रोल जों अमनो जखन चिनि डेली बेसिस खालायकांका चिनि बिसिंगो कायसा एज ए पेट्रोल हिसाबे अब सामगागोता जों डेली चिनि स्ट्रेसफुल लाइफ रंनो चिनि नेगेटिविटी रंनो जों इजिली काउंटर खालायमानोता सबन बागै मेडिटेशन चिनि लाइफ चिनि जों जुदि लाइफ काहामके थांनानै हिंके माने एकदम लाइफ नि जे स्ट्रेसफुल लाइफ रंनो काहामके हैंडल खायतालांनानै हिंके पीसफुली जों लाइफ न तालांनानै हिंके मेडिटेशन जों चिनि लाइफ जे खाय फानो इनक्लूड खालायनानै नांनाय अब चिनि लाइफ नि बागै अनेक इम्पोर्टेंट सो जतनो मेडिटेशन खालायलायदि एंड ताइके सांके मेडिटेशन खालायनानैबो टेक्निक सिनानै नांगौ बाहायके खालायनानै नां एंड नेक्स्ट भिडियो आं मेडिटेशन बाहायके खालाय आं स्पेशल आं बाहायके खालायनाय बुमते हेके खालायना आं बेनिफिट मांखा नेक्स्ट भिडियो अबनो तैनाय कायसा भिडियो सनामनाय नरं बागै कायसा भिडियो तोय फायनाय सो प्लीज केबो जुदि आनी चैनल रंनो सब्सक्राइब खालायाखौ के खालायदि ताई लाइक शेयर खालायदि हामबाय।